Waisa wisu kaham borok sagobo belai hami angai thango. Waisa wisu lakmano thangai tongnani sano belai karak angai thango. Teapro wancho guje tangai ane aromang amo hai angai tong hinai. Nung belai no sai togui tongo. Haifano bar karak kabangmani ni life problem fai tongo. Je problem si nono uklok ripthai tongma haike. But you know what? Rock bottom is the greatest gift. Jeffro nung nini life no problem by thangai tongo. Aprosi nini bukhaw changes paibo. Aprosi nung tough decision no nawo. Jeffro nini life o joto kahamke solai tongo. Apro nung relax singi paibo. Je tabok fano kedugma jora tongko. Tabok fano kebangma jora tongko rokine. Kisa misa pressure ok phaima bai. Apro nung seriously naya. But Jeffroni ni lakma kelegi thango. Fia belai no tolao kelaiwo. Aprosi nung bujiwo. Te afroni naro kai nei lama tongo. Shakno victim songoi pura life kabai tongdi. Ebake pura energy riwi fight kelai di. Joto ni life wano problems faiwo. Joto borok ni arono tekto tongo. But no a habit si te 90% borok ni say separate khaiwo. Abongka ja problem fru nung bahai ke abona handle klai. It is your choice to be strong and responsible or to be weak and crumble. Problem no kirijagai kelagai tongdi ebake a situation by fight klai di. Figure out a plan and execute it. Phunogui ridi jotono ninaro tabokbo phan tong khohine. Teinono mesen na nibo asuk klaiya hinai. Tough time Jeffafrono tongla. But tough boroke Jeffafrono winner rango. Nini life nini control si tongo. Nung bono je klaina musugo. Nung klaimano. Kebo nono tola oki klaimania. Jesuk zora nung shakno give up klaigla. Asuk zora nono kebo mesen man gla. You will find a way. And nothing can stop you. Tay tolao comment kai shadi. Jenny ni life o tabok suk jorani joto ni sei karak challenge tamo. Hambai dolok no ano video no pai thak joranai tongma bagai.